Yo, the prefix, mavana, and this is the breakdown show. Yeah, namusini koto Rwambangori, who are the 5 most paid artists in Venda when it comes to the gig, the performance. Hey, vanabash. Hey, Renerpe ni chelede. Hey, Garpo chelede. Hey, Enda. Hey. Rekoto da chelede. We need the chelede. We need a lot of zichelede. We need zichelede. We want the money. Give us the money. Yeah. So, before I break it down, namsindi ziketu mama nabash. So, ari ite mapungori cast man. Ari ite mapungori rio vote man. And richi vote zvavukuma. Zvezwe nakodo vote zoni zvavukuma. So yeah, South Africa is a corrupt country, man. So we need to be the change. We need to be the change. Adikare man mona mona peruti mapati na bada more than 130 years who's na bada. Achimwana chimwe man perseveres. So uti votiwa pano ra chincha zvitu. Rabona zuri. Zvimwe zvidoba zvikudana na mini. So ari tamabvungu ritakuchedza vana mukara revote. Okay, you're breaking it down now. The 5 most paid artists in Venda kadzi gig kadzi performance mara ndi serious mavona vasho ari pane chelede ya ari pane chelede but ndikotomotakala ngori vaimbiri votomotaripa nane ndodzikatera rivotomotaripa ngori ei ndobva murawo mani richikurwiwa rikozokupuwa tsichelede tisarengi rokupuwa tsichelede tisalast nikuzivona nikotopuwa 4000 nikubva Pretoria nikozoperforma malonga nikubva Pretoria nikoperforma njerere nopuwa 4000 nikotodrive vana vasho ari dopuwa chelede dzorengawo mavana vasho zongopuwa chelede dzilani dzamurawo abe randa ichena value mavana randa nicheke nofara 1,000 rands uri nipedza vugai hours nayo 1,000 rand fara 1,000 ari ndikoti na patoro ndikoshera 300 ndonosaranga 700 ndigirashina nepano ndorenga zvitsvepisi kubvapo ndichipedza ndikomuvha nyana ndochimbila nyana ndikuri ku 6 pack chiri ku 6 pack nyana nepala ndikuri mini ndikodofonera auti ndikuri airtime nyana ndichiri airtime nyana ndikotoma ndafira nagaya nditoma ndari zvibega king nyana chiri zvibega king nyana nditodova ndari zviwings nyana utori zviwings nyana nepo kula ku 6 abe kukouwa ende kukopisa ndari maice nyana ndova ndava ndikuri kumwe ku 6 nyana vana vasho masiari zvino abe ndikuti uri niri kamsei shandi mapanere gwandana guru vana vasho kowa ku 1,000 kulani. So ari pane dzichelede dzinorenga. Okay, breaking it down, achitotoma ine yavori yabhadheriwa Venda blind ndemaka okay atingadombori vaimbi vakubhadhirwa vugai ngori as business yangeyo atingadozviamba ngori as business yange. The most 5 paid artists in Venda watoma ndemakadzi makadzi chikupuwa chelede ndeyakuma. Big shout out to Open Mic and big shout out to Rita D for pay Vandela Makadzi. Big shout out to Open Mic ine yavori iko manager Makadzi vakuita zvinhu zvaraita vala vatu vakupusha zvinhu zvavukuma. The business is professional. Everything zvino vakuzviita it's in a right way. So big shout out to Makadzi. Ari ngomutoda Makadzi nyaya ka Facebook nasika namsearcha Makadzi ndoziwana details anepala za Open Mic uri ukwamwangandira the first performance za performance in fact man that's gigi nanepa everywhere ndo vadonibudza uri uchaja vugai but dzikovuya ukushumiwa kambaona up and down left and right and Makadzi to so far I think auchava Venda fedzi man anonavo uri in fact Makadzi ukowera naka top 5 ya the most book artist South Africa
u khou wela na kha top 5 ya ngei nṱha nṱha. So kha riṋe hafhanoni hayani ndi wo thoma Makhadzi, ndi ene muthu na vho uri u khou bukesiwa, ende u wa tshelede dzawe dzi vha dzi nṱha. The 5 most paid artists in Venda, Makhadzi, she's the first one. Ndi ene muthu ane a vha uri u vha a khou vhidza zwa vhukuma. Kha bukiwa Makhadzi a ḓadze kha dzi event dzoṱhe Venda. Then the second most paid artist kha dzi performance Venda ndi vho Dokotela Colbert Mukwevho. Vho Dokotela Colbert Mukwevho navho vha wela kha vhathu vhane vha uri ane vha ḓivha man, a vha ṱoḓi na introduction man. U tou uri mara ndo ṱuvha music wa Vakwevho man, a thi ḓivhi na zwa uri why Vakwevho vha si tsha release music. I really wish uri vha dovha release music, mara Vakwevho vha talented man, talented. Humbula ndi tshi khou thetshelesa Mulovha na Musi na Matshelo, eḽa album ya rwa, eḽa album ya Vakwevho ya ritha zwino. Favorite track yanga ndi muṅwe na muṅwe na mukovhe wawo, shangoni a huna ndeṅwa, dza ri vhala dzi vho pfuma badi mara vhana vhana. That track it's life. So Vakwevho, concept dza Vakwevho, na I really wish Vakwevho vha tshi nga release iṅwe album. And I think ngori tshekani zwiṅwe zwithu man, Vakwevho Venda vha na competition. In fact South Africa Vakwevho vha na competition. Ndi nnyi artist ya reggae ine ya vha uri ni a i ḓivha uri zwithu zwayo zwo dzudzanyea after Lucky Dube? I don't think uri hu na iṅwe artist ine ya vha uri ita reggae music fhano South Africa ine ya vha uri after Lucky Dube yo vha i kha ḓivha hone. But I think Vakwevho ndi vhone muthu ine ya vha uri ndi yone artist ine ya vha uri Vakwevho vho no ḓi shuma navho Chiko Twala, Vakwevho vho shuma navho Brenda Fassie. So Vakwevho vha ḓivhiwa. In fact ahuna muthu a sa ḓivhi Colbert South Africa, but to vhori nga mlandu uri a vha khou bvisa content, a vha khou release content, ndi hafho ine ya vha uri zwa zwino South Africa na thi ḓivhi na reggae artist na nthihi ine ya vha uri i tou vha hanefhaḽa nṱha, ngori Vakwevho vha nṱha mara nga mlandu uri a vha khou release a vha khou vha nṱha, na ngori a vha khou vha active a vha khou vha nṱha. So na I really wish Vakwevho vha tshi nga, ende ndi pfha uri kha ḽifhasi ḽa maḓuvhano Vakwevho ndi pfha uri vha tshi nga rengisesa nga maanḓa, ngori arali Vakwevho vha nga tou bvisa album for sure, ngori vho dzhenisa tshifhinga tshilapfhu, I'm pretty sure Vakwevho recorda vha ḓo ḓo vha khou recorda, a i thi sure none. Mara ndi sokou humbula u nga ri khamusi Vakwevho vha nga vha vha tshi khou recorda, vha nga vha vha tshi kha ḓi recorda mara vha si khou release. Sokou pfha uri vha nga release album kha dzi streams yo, ndi sure vha nga tou laula, vha nga tou laula. Ndi that I'm 100% sure uri 500,000 i nga dzhena fhaḽa ya dzi streams, mara ndi pfha uri a vha na motivation nga mulandu uri system ya murahu ndi pfha uri yo vha vhaisa lune vha sokou pfha uri zwithu zwi tshe zwo raḽa. Ndi pfha uri ahuna muthu ane vha uri a nga thoma a dzula nao fhasi Vakwevho vhabe vhone vha ḓa zwa uri vhone vha tou release album wabe afha fhethu nga nḓila ine vhone vha vha na power ngayo fhano South Africa, ende nga nḓila ine a vha na competition ngayo. Ngori tshekani music wa Vakwevho wabe u matured and a u ḓi isolate. A vha iteli music vha Venḓa fhedzi, vha ita muzika une u toucha muthu muṅwe na muṅwe. Ndi pfha uri arali vha nga ita nthu, vha nga bvisa album, vhathu vhoṱhe KZN gai Botswana vha ḓo zwi funa zwithu, ngori vha ita ende sound raḽo a i tsheo, a hu tshe na muthu ane a vha uri o sala nayo after Lucky Dube. Ndi pfha uri arali muthu a vha khou vha sumbedzisa uri a ḓo vhona nṋe hafhanoni nṋe nga zwi album zwanga hezwino ndi a kona u swikisa 150,000, vhone vha pfha uri arali vha nga release album vha nga si swikise 500,000. Vha funa tshelede, nda zwi ḓivha ahuna muthu a sa funi tshelede. I'm 100% sure uri vho Rasta vha nga i rwa album afho zwino, vha nga i bvisa same time. But ayo ndi ayo, big shout out to Vakwevho, muthu ane a vha uri ḓo a khou ḓa Vakwevho for dzi performance. Ni ya hanefhaḽa kha Facebook na swika na vha setsha Dr Colbert Mukwevho ni ḓo vha wana, and then kha vha bukiwe Vakwevho hafho na vhone vha vhonale kha dzi event dza hayani, vha ḽe tshelede, vha hole, vha khou shuma, ni mushumo wavho houḽa muthu. Okay, ya vhuraru artist ine ya vha uri i khou badeliwa zwa khwiṋe fhano Venḓa ndi Prefix. You know man, nṋe na zwa uri dzi charges dzanga dzi tshimbilisa hani afho, mara ndi tou ḓa zwa uri
neona na amount na ntini yavo ndi ḓo yela kha gig ya less than 7.5 mara ti khou ri dzi events dzanga ti khou ri ndi vha ndi khou charger 7.5 ndi khou ri a huna na performance na nthihi ine na ḓo i wana arali no badela 7.5 besides 7.5 ti nga ḓi that one nṋe ndi khou zwi amba ngori ndi nṋe vhothi and I'm breaking everything down and now it's me so I have to break it down fully dzhena nga ngomu so yeah there is no performance ine yavha uri i ḓovha i khou vha hone for any amount less than 7.5 mara depending on dzi gig vhaimbi vha ita so ndori sorry vhaimbi ri ita so ne ndo thoma ra cheka zori a fhethu ndi gai yone ya khou enda khou vhidzwa no performa ra cheka uri okay tshelede i nga iti ofhaḽa fhethu nga nṋe ndi tshi khou ri ndi khou ya so ndi hafho ine yavha uri hu khou dzheniwa nga vhugai na zwone zori okay hafho ndi in fact tavern i nga si fane na resort ngori resort ni ya zori one so ndi zwithu zwine zwa vha zwi a tshekiwa nṋe ni ya zori ni tea u ngwana gai ni ngwana hanefha pre-entertainment kha YouTube kha Facebook ndi prefix Instagram prefix Twitter prefix so yeah prefix kha bukiwe kha vhonane kha dzi events dzoṱhe mara kha bukiwe and then dzi bookings dza hone dzi khou tea u vha dzi khou ḓa na respect arali gig ine ya vha uri i khou ḓa na tshelede mara i si na respect ndi mo ḓivha ndi si interested okay iṅwe artist ine ya vha uri i khou tevhela ya vhuṋa ine ya vha uri i khou badeliwa zwavhuḓi Venda ndi Mizofil Mizofil u khou ita u khou pusha blind and Mizofil ndi kale a tshi khou pusha khou shumela Venda naye mara u bva murahu naye Mizo ro tambula u bva murahu roṱhe ri tshi khou ita mafhungo lilela nga dzi events nga mini zwoṱhe dzi tshelede dzo badela na mini zwoṱhe ri tshi khou performa na dziḽa dzi 2.5 na dzi 3000 we've been there so but I see now things are changing vhathu vha khou thoma vha khou amba dzi tshelede ri thoma vha ri khou amba dzi tshelede dzo no pfhala ri vho thoma u performa na dzi tshelede dzo no pfhala and zwi khou thoma na uri alusa vhaimbi vha hayani plus Mizofil ndi dzula ndi khou muvhona kha dzi gigi nnzhi nga maanḓesesa dzula ndi khou muvhona I think almost weekend iṅwe na iṅwe Phil u vha na event ine vha uri khou pusha khayo so no introduction Venda vhathu vha muḓivha Phil uri u wana na gai Mizofil Instagram Mizofil Facebook kha Twitter I think it's Mizofil also so yeah so isani phanḓa man no buka Phil mushumoni u khou pushiwa so let's make it a point uri Phil uri Mizofil na ine ave part ya dzi gig edzo part ya dzi gig ya vhonale kha dzi gig and then artist iṅwe ine ya vha uri i khou bukiwa ine ya vha uri I think ndi ya vhuṱanu ndi Makhadzi ndi Vhakwevho ndi prefix ndi Mizofil okay artist ya vhuṱanu ine ya vha uri Venda i khou bukiwa and ndi khou zwi ḓivha zwa uri i khou wanala kha dzi events dzoṱhe left right center na ṅwaha nga 2021 it's Rootkid Venda Rootkid Venda u khou ita nthu Rootkid Venda u khou wela kha vhathu na vha uri vha khou badeliwa kha dzi events vha khou badeliwa and vha khou big shout out to ndi vho ri Stana man big shout out to Mpo Stana for sponsoring almost all of my videos why ndi tshi ri Stana ndi khou ḓo ri Stan na vhana vhashu yo I wanted to say big shout out to Stan u khou manager zwavhuḓi mpfu wethu u khou manager zwavhuḓi mpfu wethu Rootkid Venda u khou vhonala kha dzi gig and u khou fhiwa tshelede the money u fhiwa tshelede so yeah big shout out to Rootkid Venda ri khou mu ṱoḓa Rootkid Venda Facebook ni a muwana hanefhaḽa Rootkid Venda ni a wana na manager wawe Distan Mama Thuntsha so yeah u ya nga nṋe a thi khou ri ndi right a thi khou ri ndi wrong a thi khou ri ni tendelana na nṋe u ya nga nṋe those are the 5 most paid artists in Venda vhaṅwe vha hone ndo no ḓi wana dzi quotations dzavho I think almost vhoṱhe man ndo no ḓi wana dzi quotations dzavho vhathu uri dzi bookings dzavho dzi tshimbilisani in terms of dzi tshelede uri dzi tshelede vha khou badelwa vhugai almost artists dzoṱhe dze nda dzi amba hafho ndo no tou vhona dzi quotations dzavho uri okay Makhadzi u charger vhugai Vhakwevho vha charger vhugai prefix u charger vhugai Mizo u charger vhugai
road kid no uko charger vhugai uri makadzi for event uko charger vhugai, vako charger vhugai for event, misofel uko charger vhugai, prefix uko charger vhugai, road kid uko charger vhugai. So yeah, ndono ṱangana na dzi quotations dzavho vhoṱhe ha vhathu. So zwine nda nga zwi amba ndi zwa uri vhana vhashu, Venda ahuna artist Venda ine yanga turn up u fhira, ahuna artist ya South Africa ine yavha uri i nga ḓa Venda ya khiḽa dzi performance u fana na vhaimbi vha Venda. Zwi thusa mini uri ni ri ni khou dzhia 150,000 ni ri ni khou isa KZN, ni sa dzhie 150,000 na ifha muthu wa Venda? Okay, I understand uri it's business and i business yo ralo hu khou rengiwa dzina, but naho hu tshi khou pfhi khou rengiwa dzina, tsha vhuṱhogwa ndi tsha uri hu khou tea u vha khou dovha vha khou aluwa Venḓa, hu khou tea u vha khou dovha vha khou shumelwa Venḓa. So this is a message to all the promoters. We understand it's business, you're going for big names uri na brege nahone vhe khou wana dzina ḽihulwane, mara ri songo hangwa the roots, midzi. U aluwa ha riṋe vhaimbi vha Venḓa zwi vha zwi khou alusa na Venḓa, zwi vha zwi khou alusa na muthu muṅwe na muṅwe na vha khou ita business na vhavenḓa. So nṋe ndi khou ri a ri change mentality uri vha vhuṱhogwa kana vhane vha khou ita zwa khwiṋe a si havha vha kha riṋe vhane ra vha ḓivha vhane ra ṱuwa navho. Vha vhuṱhogwa kha vho thoma hanevha kha riṋe, kha vho thoma hanefha kha sekele ya vhoriṋe, ngori at the end of the day ahuna artist ine ya vha uri i ḓo ḓa mapate ya performer ya khiḽa performance dza mapate u fhira artist ya mapate, ngori they relate more na artist ya mapate. Okay, vha ḓo ḓa vha ita zwine vha khou ita zwone, but at the end of the day vha ḓo ni vhudzisa uri hano mara u ḽani wa fhano u gai, u ḽa wa fhano u gai. So it's important uri a ri shumisane, but ri tshi khou face reality vhaimbi vho ḓalesa ende ri nga si ri khou vhidzwa vhaimbi vhoṱhe vha Venḓa, but hanevho vhathihi, hono muthihi hanevho vhavhili fhedzi it's enough. And na vhaimbi vha Venḓa vhane vha vha uri vha khou rana dzi bulege, cause Venḓa hu a itea so wa ri hu mashaḽo rali hapfhi hu khou vhidzwa prefix uri prefix vha khou rana everything, uri vha khou manager everything. Na vhaimbi vha Venḓa vhane vha uri vha in charge na zwithu hezwo zwine zwa vha uri na dzi bulege dzo vhidza vhaimbi, dzi artist dza Venḓa na dzone dzine dza vha uri dzi na maanḓa u vhidza arali tsho valelana, and kha ri fhane tshelede dza vhukuma, kha ri tsho valelana a ri ṱhogomelane ri farane sharp. I don't have to like you uri ndi ite business na ini, business is business. Ayo ndi prefix mavhana, this is the breakdown show. A thi khou ri zwe nda khou amba zwone ndi right, thi khou ri ndi wrong, thi khou ri ni tendelana na nṋe. So I'm out of here.